mean, in Ling Kel John Kong when I knew in 2025, Lana the bind 2025, and then one occur 2026 clear. Shall I catch your dominant? Mijay John. Tek Ran Motiv Maguru nu Belue. Coming until we there with bomb. King of Yongani. Take a Yamin Chalka Yalil. Yalil Yaman with woman and Palatil be Jason. Minan in me quote in the Mila Shalka Rasding a boon. Take a Moko Tina take a Machalka woman and girl empowerment. Ne rara me, tell your opinion, me and none. Jiran la ku claim na your own right. Not even any body bird or Michi right go back claim. I take a Ram Kel be all Arabi claim. Con Wunima Money Kotako power. Wood no carada la turns the power. Bakula with a gun mounting Kongunu Jene wood boom. And then Baba Ye Bokan Yan whatever. Yan Warman and Chinwa Chagangash. And on Naya Jamini Queen and Quan and Nero. Quanaka differently. Ngay giờ ngay ngọn đi là anh nhà mình này quá khuyên cái hốc to core ngay giờ ngọn đi chỉ là power mà là quốc gia cái thì power là thứ gì chính quan đấy and then bây giờ cũng là upgrade anh nhận power bây giờ linh năng gọi là chú gia bây giờ na bây nhiêu này nói thế cái mấy cái woman and girl empowerment now chính biro đó upgrade cái rồi for your own dignity. Cái nhà đầu mà ngay ngoa mà tụi cái quan bơ nó cái ngay cái ngoa như thế nó cái ngay cái ngoa gì nó bảo thêm chẳng mà so an empowerment này anh cũng tin nhà mà chính bơ chỉ là Ram Kel mới exiting để cho nó rồi là bị former muy bình thường mà đâu yani you cannot even care the title mà đâu you already lose it. Possible the sure and shall in a little begin to jab young on her. Chase your mugur for than sure none. A shermala nunca hockey chunger. A shermala take a nirkaban or jinima matika garka wurma don't you yard take me. And ate a lot of him to an aircon. Chaka have her dignity. Sure none you jab your car out cake for the murder take a power and moko with him. Mane United States mình kuka kuma widial lara yi chek bu komtin pen e chek ne chang darin bor e power in na ba ko na dor mi yale jinu bu la lu ne unitin war chang dar kan power bi ai ba ko na go te man uni te ya ka be je ya man ya ka be na ke 2013 kon te kon cha ka de cho lo uni jan te kon e na ka man na ga kan cha ka cho lo uni do ya le jinu ti le wur man na gar kan e chek. Come go over here, I can't hear. First of all, the BG Betty be a parapoli. Can they acquire your employ who can about it into? Now want me to lay in, I'm not yelling a new nature or to you. Come and when you tell one by those into Guamayabu circuit. Now when we tell a muktam nika and you moon is your order to come up there. Kayum will lark come up there. Pala Yubim. Come on with your right and get Tabanda among I go my jirim. Chujabi Marka wouldn't come to con in the low my jirim ramadon a jalaka guade. Care way in an Lurheke. Give her or I could con. Till I'm a bing and Doriana Bantu. Nanya Quim quite support. Chiro I and Charker, I charnan. And Bob Johnny didn't a charnan, give any leper. And in another charker, you do man, leave it alone. Chiman do all take a rear bull and a rear man. Chiman be core power woonie malan any year, a take a would take a tour wallow. A tour wall, 2 we don't rain when you could hurt your brain now. The same thing Bakanyalba, and Yal too, a jarring when you lower bang when you back your dignity.
che tu krai man nyamo la ne ni la luz uni mo ajen nyami la ne ni la o cha par ke la wa wala ni luz re no luz uni mo ne ni nyal cha o kwen ke hok la o chopo koro e dignity ma la o kana kon bi ni chiang ma dong e du na ma che o ne no this will be my dignity me bi jal ka kana mo ya power chiang ma dong power ku je o ne la jen ku je o ke behavior mi na ko behave ke je git bina ko ke woman empowerment we wuni bi che we ko la jor first of all dun galam me ngong na galam chi galam wade mo le rije ke o te ke mo tam to bi lo ni jintin mo chi le teli opinion ma dong teli option ma dong ma option du ma no bi wo le ke maktab mana you just wasting your time you just wasting your time we mo na meta ra mo goro ne agriculture wade te ra mo goro ne cooking wade na ko be na wa terega ra mo goro agriculture ko je ne bo pur ke jen be ngai bambe le de ke chi ke di chone ler chone ke bi ma jin la dumina ni ki gor just gore je no jin di ya chi bi di otherwise tell me yalla pow but dir me yalla in pow woman ma gor ke girl ke wuni jin ni nan mi addicted tin be te du be ngar cheng de la cheng mo bum ke nyam bum ba nyin ku dial be ngar konen chekier mo ye ku yudo an wari nan yudo mo ku ye we yudin gar me dun tido ku le we yudo bi ole le ngudor ya le jinuf konen chekier in te power gane chawre ya yudo gen bi gin gar me dun tid bi ro 14 million an bi ole le ngudor ya le jinuf nyale nyamar le ro le reset mo ya ku yudo kene ire konen kene ire te power ge jinuf ndo nan chere ma chere nan te power ge jinuf ye de ke chia de ke na nyin chwa de ko ne la ju kana de a je ne chou de ya na chi nan de chou de na pu je la de kan ne a je la wi mon ku je le koi ling ni kan ne ye no ne de ko ne la ro lin chi nan de kan ne la won chou de ma ya twin ye te ge bor de kan ne ye je la wi mon kan ni nan ni gui ni jen ko ma ching ma tang bene par ko le kai rar nan yam dien ma de yo kai rar par ko chi nan te wa ra ko be jinu ko be en chi ne nan so ka jibu jin ya le lu mu guri je no bi a chup ko ok to kor gari lo ro dun ran lu ro de ran ji ko na bangtin banganan be nyin ku dial be ga destroy an gore me chu ja bi guju bi ko long biye kor ko jin biro du jakara ma go niam nas biro du jakara ma ladina to niam nas again bi biye gu ko no bi supporter bi ku leje ala kala yina ku ka woman empower woman or girl power nyanwar te ma la pindi je power nyanwar min cha ku da bala nyanu te ma pindi je kama nyanwar ma te la power ma ya de la kwen go to gor ne nyaare ma shere pa ja kwen ninti an gwan pa na ka o yana je ya nyaare de kwen ho te yanto e power ye ngai ka nyaade kwen goran de ni ndir le ni je goran de ku gor shabari ni ke goran de ni ndir le ni nyaare ma shere kana ro ye ro ne ro ke ro cha kwen chiek we chien de no matter what yang na let in la let ka cha de no ya wo chien de
ala kala min te la o bi ngor la good puli ko ngor la o tega power me de ba kara power la kwa kara o nya nora dignity gen how she's going to behave pal ji no ngene ke America me bi behave ke way me mo jeni power ya ta ni chang nora lo ke nya nora min ngai ke nan go nen jin kuin de yi pi ke yi la pari ma jin wurin gori jeno nya nora min ngai yi te dignity na pi ke yi la gori bi ma la bor gi ka la guru ni je la guru ban o je ne ete medere ya gwai medere kure ya gwai anya mi hiro ro moy ka power karo ada mi hiro ro ko moy ne ka power ne ka dignity ne medere gwai che la guru ni je la jo ni je garmara ngu fara ko ni mo la jo jan power la le ni ji mo thode ti la power ma don go la power le ni ji mo thode garmara mo yi ko ro mo empower me yena bilo chara garo adu gari na nguni para min kwaje pare banaga empower me yena ya apply kaji enyal mo nyal pala dum da kon wuni gul ani nan ne me la chal tut gu so kaji nyale nyamara ngot kana na woka 2026 ti kon palka you need to leave them alone possible chuja bi jibati obi ba para pole lora ngan mun tul me no ko no yamini yenyer tile nyama ya pal kama gure ga nguje yu kam ne den ba yu tayo bi jibati o para pole lora waran ka opos ko je ne de o ko tay ne je lodi di ho bi lar ne yeno ura ria we mona me machiro du kabiru ka labine chig la chig gore je no jino ngo nyale te mo we biro du no nyal karwa du chara na kayin burin bai fa kon we nan chiro du me no nyal ka je biro du no nyal ka je mo ku ko ganyin jibati o du kon mo ku ko gan bi ku de teri ga ji kan video ruminan ba ku teri ga jijin possible mate man ngaji la jira la bibla na po nyina ne ngaji chibiro ai ke ba mate man ngaji bi yula ne ngen po nya ke lon den kala bi lui bet jin biro ai ke ba mu dun tin ma la won jibati or kon jigira ante na mo ne cho wene ne bakel je ka wo ka ne ka nan ka maktam ni mo ne yento an babu joni ji nyama jina deri na deri ka lere door ba da o bina lere door shu ja bi lel kan lele nan possible mo ne chulo me par polin nyalel ne nyalal la chale nyalal cha chole nyalel ne tim nan yoro yor tin kin ro yor der mi yale wi kuir mo ne wi kuir kon tim kay mi nan ya dun yor tin jin ngi ni je ngori la bi nyal jin ju ja le rigan ti kon nan be nyu no jin ba kon wunti ti la bone re kon ka mo ku ya lar no ku nya la ku wona ka maktabura ka wo je na ba to ye wur mana pa woru te wini ti ya pa wor jin kon ni ane ni pali rar ba ye nyu no jin ti li power kon nyam te pa wor je ni ko la ku ne na chang da rin bure wur
kama ye kwen chang den buri ja ka girlfriend and dignity min jel ka ja jenin bitin a lawyer no ne me bala chika ko dignity go len jen power in jal ka gwanda karwade tela ramo kwa mu power ramo min kuro ne wur la mu yero da power la jen ba ku go wun din ko mane ne te wur wa lo wun ti ko ka kwa nya mo yi wur ma dong me ye we yi chong na wur ma dong either way ke na lu ngo be na mu fly go either way dere min dere le na dere wato so ka min gore no balar gin tama la wona kon ka der mi yol ke on 15 run 2026 wana tin nyama pelgande kon alar ginon go chuna ku te la te dor mi yol ga ginu bi yil tin woman and girl empowerment kana yin wori kon long ra dien ta yigenen empowerment wa gor ka ram don ken te nyan wora ta ma la wo chi gon ye til nyam de pi the gunman empower mu nyame dan kini nen nyame la jel ke la gunman la lo ke jirani me ka te na ke la gunman la ta le en kon be tal ke ngen power ni nan power ko ti ti gan ma again power ni me ba yi ba gwe gi word gwe gi queen ma guru de queen kama yi kare queen me ga position ma guru no bi nga ke no ba ji nang tin ke power mi na ni ki tas la la bira ma la ngi mi na ni de wala ngani cha ga la ro ke cha ga ba ka won no ping ke ne nyam ba we bi o ma de bi ga lot they do not even work chi ga lot ka wall te yan to ka ba de jo ji mate ga ma mar ma matin gare ri ni de jo ma le du no jo ni ji mi ta nan pala ta nan ye go ko min ba ga ba du ni ji cha be no ba ko ni ji du no ta nan pala ta nan do ya le ji nu nda te ga nyere la wo ne nyal yo na galam ko ka kwen ga je ka ok to ko what about me ya galam kula matin nyar yo ma chere ne la nen yena la ra ga media me kwa kwen ne me kwa la ni la ling yena la ra ga media ni kane wure ye decide be kwen me yena ka ok dan ni te yena kwen ne ye because a power ka dignity mi nan ni la wo jiran gor ni jiter muy bile jale jin ya maktab to ye ke o wara ngo gor ter maktab la dito ko ma gor ni ji la wo cha long du cha nen ma ba yu gor ji mane rabana ni gu le do jo ma la gor ni jo no ji ne bi su de bi ja ko bi ba gademu ne ngon company go e wo bi ba upgrade si wo ke je te requirement ko no kula lar gin ling ma wana ka jalar gin ngo ka je nyo repeat da fa no ko no le ramenon Allah la bigar mutum tit be kula be baro ya lawo na nti ya la de mama yandi bina bi jote ga mani bi ko ka power un ma kana decide ne de moye ya ga dir ma ya la 25% e ba yo nyon nan ka 35 biya ya no ngwan din we ya ku ko ka fa chi ho bol ne ya kon power me gul ku ja ba ne bol ne je re chere bang e te ma chal ga woman power me be gul ne chiek ma la lo ge chi ne ma lo ge chau de jo o jin la pare ya lus the more be chau de lo the more ba la re chi ngu me wa wa len ne che be go kon agent power ya touch a human being on hers we mourn till a power on ba create dual go till a power on we create
nungi e kai better subject more useless matili dignity magwa cheme lianga take dirmi yalke number 1 ma la mu kumwe indama mama kwa yu kumera ma la te kala mala dang number 1 ma de we yu kume number 1 india alakala yu jabi dul gor use dul gor mu ko yallo de yu jabi use take kara de power de rewo genjin first of all use your dignity chilling ne riyo ma chere la right na kore chi dignity ni yu le riyo ma chere te ma la cho le riyo ma chere power chi ne dignity ka ro ni na ni yu de jiran mi balarji at by ka any gat women ja yu ne dignity de we mislead a take a master take a diploma take a PhD be way you be mislead chana nyane no chanyan get a qualification we mon so ka ya walong maguri loyde bi ngolosh I don't even care do not tag on not where ka label maga chi mo label nan in min tin tama man jinu vini kon yen jini bi gor gwa ku destroy na rodo mako dalla mama robe ka ke ya la woman in power jin ku da jin la cha rodo pu la cha rodo mo la ko ye jin won mi yenamo na che garang ye la the woman in power and che ryo ma che lot na che kier ye lot jin la ko rodo jin ngu la ko rodo go ma la chi arong tin kon te no te na ku na pido te gwa na ni la goli gwa na ni la o chi ma ne ri to ridu la goli gwi gore no gwa te ridu te tin alagala biraro garmi duti beraro ku to go ma la o ke don ne ko no ku ro la wutu tin ja parara ken ana ji de ngai no bor ga jiba jellat ka ji ne yeno te mo ne ditanga ji la o ki te na ga ta to no ridu chala de ken ni nan ko tin pari ko tin te ma jal ka woman and girl empowerment chala de manikian mana ni nana ni we no na unity state ma jinti we mguri jeno diri community diri abuse ke jo konje we rumbe jirara ni nan we jan community yera mala o tek yani tek mo jiyo mo diri no rara jin mo jiyo ka community ga ya no rara jigani to ko ko la rido wuni ran je cher ga charma go ma la je la nga je la te gwa la gole je la te je ne chabi chu ani jiran bilara chabi chu tin ene no nuri ne me enu mti ke riere biteria tin ba te ka gwa tin kong ti kon tin la o ma lu ni jinu win kan dial pen ga pool ka pen pool bi umdu ka wote du ya umdu ka mara ma dong te de komo mo agi mo njen tok du kene umdu ni la mo agi mo wi tok du lo ngumbi umdu ka wote du na ide kono mer gite ma jal ka woman empowerment ma ya lere che garang ja lere che yo ma cha lere che guru ma chal ka tel pakir e wewo
ka kene ide kon dial menen governor dial kon ma ala man kien bi ol re jin gar me dutit ngai ni jenu bi pen pule chup tala yinya we gorango pule mi pen tin ya bi longa torasen ajan gwande ba ne jino